to Romans 10:9-10. Also, do not pay my cast excuse to near Rade. Now do I come a jiddy cotton in one on quas what you won't. I come, I know not a pump can quite when they are command the cotton in him. Me jitum se Christ, Yanko Ponti as a four-back. By we are some young qua. Na me trim him me bonny who are dear dick can you remember now for fro. As I say, Yahoo bonny. The Romans chapter 16 was say in Suma Subosun or Nampepa and bonny. Into what the yes, Yensunua or the Yenumua and Sunukifaya Sunua was see any Christ or Peja Yesaya, Yanni Christ, as sorry for whom near be born again. The another 2 Corinthians chapter 5 no can say if we sabren will be back Christo Yeshua or by your body of fro, so much than and this one papa to me and young quadia for Radi and young copon, the heavy tea, also now for fro. Or semen no cray, a quine and qua, will be in Quajan in charge on a Miswagasa Suboso. But I say, why near Subono? John chapter 14:15. Yes, you can't say some domia, Munima said yes. Yes, I said, and say. On one cassa, yes, Christo no by we are seeing no, ye didn't chill your quine or cranny and quano. Your born a shoe, and I am on a shoe, according to Matthew chapter 3, verse number 13-17. Bible say, on Nantifini Crum, Gararia, Eba Jordan, said John the Baptist, and one a shoe. The John could have no, a shoko moya said no, me fatas my boys, not so. Said, ye my own quine, there's a social training in armor. Until Christ man who quine my John born a shoe. And not in a new shoe more, or Peja noa, on Conco down to say, a boob seen a tiffy and nay car say, when him a double was so many years. The Christ and Ancasana ye didn't a choya quano, quano, your born a sauce bontin Jordan. What you say? It will be a Christoni, what transum watch, Nabesine, be our transolinum cry when you Yamoneswa, still ano, when him quadia were radimo. Yes, so far as your work when ya. As such an adwen, a dear was ye dika yaman say, your bonus shoe as bontim. If we say, or so about your bonnet, now truck a good apupulmo. Until showing in our buan on swa a cobopum, according to Ecclesiastes chapter 1:7. Until a buano cogupum, until your cobo shoes bontimua, a finite nicogu a pum. Until subo bia, and shooting timintin cobopum biano. Yamfa a disqualify. When I would disqualify now. Bible no neck. Away. Didn't ye can ye? Matthew chapter 3:13-17. Yes, your bonus was bonti Jordan. And you're seeing in a co Jordan. But I say, yes, dear, yes, ye did, Nasadia so dear baby a bonus soon. As I dear co Jordan. As bonti biaco bopum. So far as say yes, bontin, quantia, so you to say yes, bontia, say ya more fear, say your dear fear, say you could bob and I say a wine, your boss, you know, yes, bontin, quantia. With them. A son of radical. A soldier for Middle East. Desert is no manacra. I see a bow must. Desert is was one TB anyhow. To Omu Diomu Yen say, Omu yet to say poo. Robber poo ibi. Near the abomus. It is a subon. And yes, Yamintum. Our quabes with us. A brand table conante sass the coin should be. And a desert so. According to Acts chapter 8:26 down. Ethiopia ni no. Bible so ko Jerusalem ko sole awurade. Na ekwan ne ye baby ya anwea kwanya. Ete se desert so. Enti esan se nsuo ne wonti no. Bible se nyame direct frip. Ma wo ba abrantie ne nche ne wato. Wa kenkan ngoma bi a wonte ase. Na ngoma ne mu asem ne nyina na kasafa agenkwa Yesu Kristo ba wiase okunu so odwan a. Obaji di pankwa. Enti wo kenkan ne wonte ase. Ena frip bi sanse de wo kenkan wonte ase no bo ji so bi kire me. And a flip of children, so do I know Pam Cassis Niad and Quan do a comedy country anymore. The bush. And to one antico do by beers bonte, then was ensure near a dear Nessima Subahoquine. No was some Atiasia and Amnijinai. The one you now ban, which she should more flip of ball, Ethiopian in a shoe. When you're mere Jenny Dinimu, and Bonifa free, a yes one team. What I say? Say, Sian. Yanshe, yet yes, you could say, Diaso. Aye. And yet Barabbas. Yade, yes, could say, Diason, yet acrophome you. A can Nabako catcher and say, a yakaime. Would you hear more? Was here never coming paradise? Yes. Sabrant and Teneba from the bonus. Medasi. According to Luke 23:39-42, as I'm walking. The entire bass and say, and on a children depending, I say, Jesus Christ is different in opinion.
Jesus Christ we different in the because on the authority ni kura ni nsem enu ti na wuntimi nya authority enka kire me setie si yanfo obi anu suoma we disqualify no onyame ho beda enya wo na wo beje according to my scriptures so bia wo say dua so na wo no kronfo wo ka kire ni so be ka me ho paradise na wo ka ne ho ampa wo bra ya mebo na su no se di obi anu suom ne ye di obi di ye di apete ne so a entrax we disqualify beda se no na bebu at beda se men kasa o madwenem according to the Bible according to the Bible who are you according to the Bible I'm speaking from the Bible. Who are you? Yes, and I'm calling and I'm scratching. I'm talking from the Bible. I put it to you in the Bible. Yes, scriptures. What you say? What you say? Baby, tie. Oh say, wahine, you want we ase wo mara. Me fan say me ma committee. Ya che me ready me. Ya de mato afiase. Wa committee ya wato afiase. Me audacity ya metumi akasa me yiwa kobo wasu ansa. Nti na wo say Yesu present ne power o de ba wiase. Chese ono ane no a. And was say enne me so say obekam ho paradise. And abrante no kura no ka wasaje awrade di you because wo ka wie no wan ka wie. And me chese o ka wie ye no so wan ka wie anto so a wo je saje nkwane je nkwante no say owura so ko hima mu a ya kai me. Wan ko bo fala. And me chire we. And me chese eye Yesu no situation. Baby ana Yesu jina. What you me bonesu e solution of desert so na suo ni ho na sa situation no ye bonesu wo pu mu enyamfu Ethiopia ni na wa ye dia enyamfu na ye desert so batom konante ko duru nsuo o ti ase ye nsabe ye mu ye kumfo ye nyare ye mu ye kumfo amosu ya da ho ye dai tano da ho ye dai break go da bana da ho ye dai enti dia na sisan wo se me wa ho de mi nimrase no age Christ ye de boko so bonti makobo masu ama boni fafri na me trans ko sise ya fa me pun me ho aso dem ye mosu aso dem ye hwe abrochire hwe mo wedan London ensu kase de friend River Thames ice timi chinsuo nani edawa ice block a chinsuo nani enti ye bosu nyame manso wo ha omunya woje ti asolite bia be kombia puppet no pu wase ye friend baptismal pool ti ye beba asu no a ne etutu puppet eti wo mo no ya nyintu e wo nyame ho enu tia no e wo nyame ho nyaje condition be na sa do mu ya tena fiase me say ye mu ya ne kumfo omo krono mu wo mu no nyomo no mo ka se wo mo kwati kura awo nyame ne po kuro no e no mo da ho sa no mo da ho sa to mo no ye fo mo kwa isi mo ko ohene the Bible ye fo mo kwa isi mo Yesu sesai wose mo dom ya munnim asade ye fo mo kwa isi mo Jesus Christ born so born teach them ye di mu de ka nyame afa Bible no say Matthew 24:3 down se wo ye nyame djuma na nkuta wisdom o se bedru ba bi no enipa nim de be sesa nyankopon asem hwan nim nyansa che atwere konkon hwan nim nyansa che Holy Spirit eno obi su nim de nyansa betumi akere na mana ko badwaman ba su ka che o se ho che to mo no ne ma me ni ha ne papa ne yenti wo yesa o ma Ghana mabona su abrofuni mra Ghana me o da bi mi ka se bi as Ghana ni akọ ni se bi abrofunu so mo so baptist zole nya da o mo bo o mo so okwa bi o mo fa so mo nsuo mo de bo asu ho na wo ka so mo okay ne pool no ko bo pool no etne kopu mana entire kopu ene etia no ay disqualify e wo rade asem according to the say yanti obi am free from me financial issue no so be come ho paradise no kan ho paradise no enyeje me ho kakra no oh wohene yenyan menya wohene ma men ka asem we president in power obetimi ashu authority aka bibi me ntimi hye marasa Jesus Christ we are see atasefo ne ewufo nyina ja ono na sa ma oni ni miti was a crache and no be come ho paradise eye onya scholarship nyame na boa no but say you no condition bia okay I'm talking from Ghana condition no oka brochifo no yanka Ghana the Ghana for no so mate abrochifo ka ehon ni nyame beka on do tia wom aye blog oh wahene hwede Ghana sefo oh wahene ye de jaman ya ne dia piensu ti wo ko bo so nyame be nyame ehun be o yes of course nyame na aka wahene nyame na aka
was see a mercious bontim. Okay, said John chapter 3, colonial school years in chain. Yeah. Or say, Nicodemus school years in chain. Or say, we are the Kure Junior Contemporana, 7 new more, we and me, who shall tell you no correct. And now, yes, you catch and say, no crime so say. So one free woman who before flowing Tim Fatanya Copa. What you see? Enti a shum a shubo. And a many Pafatanya Copa Hini. Acts chapter 2, verse number 37-42. Was what tea and a war now come no can say, and she had no customer such a much more woman bonny for free. I must have a count congratulate you. It's a new commission. Now, what I said to a German to one more. And we only Yankopon Thomas. I don't see exactly. And what's judge? No, I'm judging from my Bible. The scriptures. The way who disqualify microphone. I'm disqualified. I'm Jinamasa. Quality because awesome. Court on the 2 minutes. Our constitution in a lawyer. The to me to constitution go. Not the Barbara some go to me to constitution go. Man one in you. Man one in you. A genkwana muna within a child which you shall wear quano creno. Your bonus short bonte Jordan. And yes, I would do voice of power, my Lanty and Mababa. It was super former quadrilla. And it's no way a Yidahon. Co a way. Yes, you're the simple. Tano Dahon. A 2 book fast Bababano. Yen Amadamaya. A Tidian American saw there, Sequinano. You shouldn't be fast, Mr. No, may Bona saw them. You challenge the Bible. And challenge or challenge. And they are quadro. Yeah, me, Yenshe. A dear bear, I didn't see. A brave necessary a body pursue. A bra, when you pass such a Philip Bonnie might for Christ and you would not one. The decline was here to consume boss. And my bonnie for free. Yes, see only Christ your boom. Tia Pejawa wire body of fro. Colossians 3. Ntino can say, this is any Christo boma would dear, near Nasoria. Yan you know, sort of the Yasa, she should dear. You Yankopon, Tia Yankopon, the Yosuti Yankopon, the fowl. Until Supon can be away Christo some more. It is so far as there what chance you be BNC your coin, you mere comfort. Ye muye stroke bin chew and what ye radia dear to dear su quas over Cossian Falcon Jordan and I say or dear fear and I say kubo and I say she did that way 3 tanomo and you know will be the passo. Oh, so far could radiate much and what ye do. No man of Christ, young Fernandus to Jonoso, the Quajabon. Of Tiano or Yari, 1 trevia sada. Or you want simple 1 trevia sada. Let me say. The who yet your can is here. No, Jimmy, Yajumana. Oh, Tisani Pana of Far Christ Hospital. What could find a Christ real or can a new 2 million. One quiet. And to see showing their cancer and for one thing, I'm here some such a way. Ubiana, why of us to obey one who will fire right in Yamiasem. Sir, Tinu, in Yamiasem, Yamun to be meeting. What 2 account your Kenyam some cacanot to Cassie APC in some country and a boss will bemans you. A friend of Quayare, your friend was a fed man repentant because one who will be Yaminim, Santis also Yaminim, to one thing Yamia some that was he been your best moment for Jam and to Yami ja. Until the Bamacassan will say a braya canyam is some and semi gusukan, Utibi, fa. Tino so take that a dabatin Yamia some, a dana when for free, a temwoni Adom da, Yamidi favor. Martin semi bia, my brother Namansa. My yale kasi yebina me baby who afena make us yanka yam some time for the same ran majenkwa yankobo masuntimi yankwaje sata no woni yankopo cause what tinyam some da and out to guye ye kanyam some chira wo da wo so na tedo kase APC be mansuo na wo bok ayi akatetua ho obi a yabo ne su na wasan ya hwe ase safo no mo be mu a ye sabo mo su bi ye mo asu bi ye mo asu mpre wasi omuhia na ase hokoro de wadwale no ya hokoro na na ase no na se horo na eno na ya na guru ma afo se ye mana koboneka na ya try fa na ya sa pija no nti ya de no ya sa kanyam sam kyerɛw na ya sa hyew de ne ya pija wugidiem ya nsan fa nkonu nsuo mo wasu wasi wadwale ne ya nsan enwale ne biem na emom ya hokoro na na ase na ase ne se obetrete na ma ne so de fina wi ase yim wo nyankwaje wato ya adwuma saneti nti asubo de asubo bia ye bo asori dem a enye nsuom ne edu konu ye dia according to scripture, according to the Bible, you know e kire say e fake enye fake e ye wo wadwen na Bible me na mtwe wa hene enye me na mtwe Bible e se eje Bible dia na ye church doctrine wo se enti sabro kire me ba o sabro kire na bi obi te no kore ene nkwa
obi ko janche je ona meso na wo pam kai o kase Yesu Kristo ni Awurade wo nya na fra wo fumu a obeje wo nkwa de kwa be na fa so je nkwa no wo de su eno so ye we no kan wo de su bo ba ho wo yin seto aso aya Bible ye kan ha ne abeto aso ha o Yesu wu ya osore ye no according to Matthew chapter 28:18 16:18 no Yesu wu ya osore ye no Bible say obeka kire asuafo nse odo osoro ne asase so tumi nyina amame te mon ko wi ase afane yakwa ya mama masuafo de obegie de mon kire kire so ni de ma hyem so na mon mo na su enhye agya oba no honkonkon ni dimu otias na me mo ho de kosi wi ase awie ye nti Yesu ka asem bia wo de asuboto aso Mark 16:15 oto mon ko wi ase afane nyanya ka asem panti abode nyina de obegie die no mo na su na nsankire ni bedi wo na chi nti tambia nkwaje be start ya pie no odi asubo tache oti ase asubo no so enya di pool so ano de ya hohoro ho ebia no wa miracle service bi no de apetem so but the genuinely no ene se de wanu nshoti na fa baptism ye do nu nshio mu baptism no say ye Greek word no mu Greek word no mu ye ka ye do ye hwetwi kasa ne kura ye de ye kasa ye de ade ebo obi e ne say ye ne kasa ne say bra mi pa cho papa mi busu asem se kasa ye de ade ebo obi e ne say ye bo obi a ye bosu ye nde asubo no ye san ye issue word no san ye issue word no ye bi nsuo ni power ye boss wo si Yesu be boss so tin do dem ko mo ton ka se ye du ko du so tin do ye se ana me che se ommo ye bi nsuo ni power enu tire da me che om se akuapem ne ayi na mo kire twi ni mu nti twi no wo mo no twi ka no me de twi Bible no ma ye so no po eye ye de po ayo hene oh nti sane ya ka ma na ka ho onse aka ne saa ma ka ho ba apostle so bodu abusuafo uti Adom Ahennwa Anim e wo Sompa 90.7 ene wasugu awuti na Mr. Gura 90.7 FM. Ebusia mini Apostle General Moiso say if you are a papa and come baby me by easy. Tears of Mame Prema, Oheneni Adazoa, Obietio.
abusia utie Adom Ahennwa Anim Sompa 90.7 na many Apostle General Moiso say the Voice of Power Ministry International. That topic we esubo nkomo na yebo no Apostle esubo betimi esubi ave ho kwan bebre kwa beso according to John 3 so one friendship mu angu before fronting fata nyankopon ahini John chapter 3 awrade ka kire ayini na dia bo na sunso ono so ni be ye nda dwama achen ono so be ono so nyambe bu na tan se wa muni di padua yi amanyame nti no se odo wa no pam ka odo akoma gidi kotene ni mu obi ye tri ni oye bibia pepe subo nti onko heaven o eno de nyame asam na aka ade na si ni kwan na kwanya ni no ya mo na su onko asore debi obede okwa America wa blan kuta visa na mse no onko asore but oye ni bibia pepe aha na ho na yede na oje awrade di ye ye kase evangelist bina e preaching utie bi kura don broadcast odane de Yes Christo kan John 14 says me kwa no kura nko binti mega na cheso na meso nti why na ma ofa Yesu ura na waje nko because obeji nyame ye die ye ma ofa o ma won saso wa fa urade Yesu se ura na waje nko na wot na nante won kwa na aka na sofu na bompa ya ama ne yakobo wosu what you see na why na tene ne safa e ma ofa urade anu hia wa wontim fa ho urade ana wa wontim bo ho asu ene nka Jesus kan ko no bo ho asu Galilee kan ho hia so ba Jordan no what you see nti asubo ye ade bia e very important with Christianity already to heaven nti na akwanya wo ho ya ensuo bufa so yi emu obi mfa mpeten so nka nche wo se ma wiwo Britain na sesi above age ben na sesi above bi asu medase age ya mam ha obi nya 18 years yeso aso na dwebo asori bi bon 15 years yes age 15 years ni tum because the enti agitum ni se wonu sa time no akora 2 years 3 years 4 years 5 years ma akola asu ye shira akoda wonim de obeye ti afa na aba kire nto se kire abofra no kwaya wonfa no onyina wamfire ho to onyina ade tete no afo du ne mpani mfie ho se 15 years me baya ne afi fe do ho bone ho no papa no wabona su no kire no ya yi Roma chapter 6 na de kire no enu ano no ya bu osu awu amabone pre ko petran se matrene ne nyina be kire wo nti eye no na de ba nti ya ma akola asu oba akola asu ate eye shira de shira akoda ya masu Yesu nyini nya tata yi asa na ya bona su nyini because I didn't try because na o kire se wo se wo hu se wo ya macho ansa ya bosu ene nke nyine nu 30 ono ne time ne ela na yes ba ye time enya 30 years bi ono nya fie sai onya fie se no wiye ye kun no ba me to me fie sai ene wo konso de chija John 14:12 se nyuma o ye so be ya kase mpa cha ne de so on de wo ko ni time no sha ena mo de yense nto de amaye ti ye ne ye yo modi yense chene akase a ye hume ni na chiri enti asubo de me encourage asori ba bia se ma ye mo osu asubontim anda ye fa num ye pejaw na wo ka bisa ye de bo ene ka woti ye kasa yankasa sunu wahene esupo ti ye de bo wo ye du num ni nyina ya de kro eye de hia e wade ni se nipa na koma wo de agye adi no ate no afiri ni bone wahene na no na ye ne de eye gina sebia ye de semu wahene nyam yasam na aka ho enya se ye stolen ye kenkan yo ena we nya obi ena ko ye paragraph wo twa konkon no se paragraph twa konkon na asi wo wahene Yesu nan kasa ye bonasu won se ye kasa ye ta ka bi me kofro ka me kofu pray me ko ye sei ene ye kan kasa ye kwatena ka em we e wo babru se o se ye bo na me just ye kasa se ye body a de bo bi a enya mfom so wahene se ne no ye di gu ya fa mo ene de omo ye na so de di gu ya tutwa wani so ye de bo entwa wani so ne sa de board ye de bible de twa ye ze bibi de so fun di gu ni se no de put atwa wana ni wo so mo de gu apampam se ne so ne gu nsuom enti ye agina sede de hia ne akoma no wahene ye ne ye kan na atwero no because Matthew chapter 3:13 no say one shetene ne nyina ama John 14:15 modom ye di masade ye so Yesu ni Yesu ya no Yesu ni Yesu ya no what bisa say ye boy so obi amaso bitima akọ heaven ma kirem John 3 ontumi nko nti won masu e was bontim Jordan na so fonso ye bomosu yes sofo ya asore ba ansa no be sofo bia on to ya asore ba anso ye monesu sofo no be wadi sofo
when obiana qualifies so obo obiesu bedase obi obeka nkwaje sema kire obefa na so agie die sensuo be hotimbo asu nya sofo nko na bo asu evangelist bo asu sofo bo asu difo bo asu obi okanyame asem bia oba abosu so ba na wakudro no otumi no se nyame afre no otumi de obetime tia nsuo no de wonkusi mo be mo ko bo asu se nyame afre no uko ba no bisan se ba na ko bo obi asu ba susana na se Mary Magdalene no evangelist wanya kra no wo mo fa ne koma sofo sofo panyini ana sofo bema no mo asu no oh ye woni wa we sofo bosu a obetimi abo but na me chese wa kukuduro dia ba me ba bo mi hu bi mi hu bi o bible so bible ko bo obi asu so obi hu bi on kan kire me eno na me de kan yo mi hu bi bible no sofo ma na bosu ni nye mi ntimi ka senye ko nya mitimi ya ade bi ope but the what try to what is rotten nya mitimi ya ade bi o asa we what is right what is written ayo se ka what ya se what ya se me ka what ya se nti ade ya chiro no ya chiro dia chiro so nitro ya sebu ye ela betimi asam but ye nyame aka de on sesam asem bia no atia me se me wosinsuo nie ade na sima suba ho kwan ana Ethiopia ni nasi jane ka ho yankobo masu ne nkwaje yenti simo hye nkom ne ade no wa man ho adwen satra ne waje ne yakobo na su enti asubo de colonial fiefo ne asom ne yakobo masu ba obetumi di kodu obi konu nsuo ne nsuo na fa nipa kro no tia no so yebeka oninim de enu enti na me se sofo bia ne nyame nso na watom on sama ebe fidie na yu enu ti na me kase nyame so no ye the wisdom so kan ti so beti abrochire no mu nsuo nyina adane as broke na o kase babra kan ti afa ne konu no nkowu a eye wahene say nyame okay nyame ne nimo bebu obi ata o Ethiopia ne Ghana ne ade but me dia matro dia atro ne bible mu ne dia say wo say obi konu nsuo mu ne nsuo ko faro na so firi ni dia yeah o mom wa abrochire no o mu nsuo so aye broke no ye ti ko mu no owu a enu so yanka say enu yo mu case on sa subo no wahene yes ti wen kwa ni nsuo daga ayi ho no na bi wai na se wa sama na ni nyina yayi broke se wi atimi bo ye woda wi abebo abrochire wi abokre nsuo nu o wahene yentwe kakra wi na bokre ntimi nwale nsuo nu o wahene wi abo wahene ti nyame na wo ye omo weda ne sa ono eno na me che se ehofo no e wono ne nyankopon tem ba ye Ghana ha de tro no se ye mmasu asubontin yodem ene de tandom ko atimbo no e ye subontin ko ade otimbo ko so subontin nyina ni wa ne po ati ase na ni wa nyina ne po tutim ko bo na se betra ko gunhwio mu epo mu dia eye na me bo wodem ha ye mpo asore kora na awo ntitene ko gupu mu da bai akresiase 17 wase ensuo nyina aboaboa no na ko gupu ntine ye boss bontin mu asu on supposed to ne unama obehu ne memuwa nketo ate systematic nom omo evangelist for omo preaching omo fi no kwani bebre to ono sa no wanya kra omo sa ba mu aketo aso mfom ko gire nso ko bosu fa na bre panyini oh yes me baby ko yes how your friend me na mko boma no because last one me catch us send ye ko bosu watanom me boa sore ma no akọ ye gina hwe na no ana dan chem kakraka bifiri beda ba bia bebosu no kentan ho no misim first na me se wo me do to akopem me bosu awie emma mi nwane na sore man kasa sofo adwane wo be gunya me no ase misim ma ye boy na usim na kadanche be yiwe me se entina me kasa tumi so fi so mini nuru ba bia enyo ho chinye woni ema bim nkogina ensuo a atina beda minim sabe ko bosu wom ho de aduru sai obetima command ensuo na mana bada hunu ba bia nyame de wadu rank san wa bibi wa challenge bibi ti asubo ne de ho John the Baptist ye head the man no enu nti no ba wi aso be yi ade nkwa na kire obebo na su what you say ne so 15 na ko gina nsuo bia se me bosu mpa yakra wa mo 15 ya na ko tietie mo e fa wa ye se nsuo ndi dipa ko okobosu eyo mistake ena akofa aba yeah obi we ene fe ebo obi asu efe si ya ne bosu nsuo na de nanum boko nsuo de ada ebini ayema mani asensu ti no kra de anya konkonsu nso di bini wira asen no de no ntim fa nka manyame nsuo bia ye nsuo subinim kra bosu subinim e bosu subinim ha na ko bosu e bosu subim makobo nkrofo su ho nye ne that time no ne
nsu a ye omode ena nsu a de featuring the board and near master oh eno de efe pa o awrowase o efe pa tachima lodu ni pagu kan makobo no nti asubo de ohene eye nsuom nsuom ya akola nsu mosu ya makola asu eno wo sama bebo obi asuma na nyinniwe wabo na asu sofu maame ntumi mosu adenti wo ye sofu maame sofu ni ho sofu yire no sofu ni ho nyame frɛ sofu amfrɛ na nka ho enwa no so hia se ɛna me kyerɛ sɛ nyame frɛ sofu no amfrɛ sofu maame anka ho frɛ sofu pɛsɛ otete no bewuru o se bia sofu maame wo on twɛn ma ne kunumla oba totua twere bɛ ma dem papa na nya suruku won frɛ sofu fra na damfo no mɛbɔ ma no wo hene yɛ dodo yɛ ho aduma no sa na tie o bia sofu no so hɛ ne life anya ne fɛ so de se begu obi so adwen sachera de obi se boa ma mfa awurade a na wo yɛ sofu na wo so mo ade na sɛ wo nyanya wadu so bɛgye akra ma nyame wate ase ade obi betumi anya yɛ mo na su yɛ holy spirit obi tumi nya holy spirit ansa na yɛ bɔ na su wate ase on setama Paul call he was say na yabo masu no mu bia ne ho a wanya honkonkron obi sa say na de obo masu odi no so boy su wo Yohane asubum no se na mo nsacha mo masu ma e wo yawrade Yesu Kristo di mamba no fina bonya honkonkron no bi oso won take kurada eso na bi wodan mu nti kolonu ofiofo se o munya holy spirit ansa na yabo masu o mu ka ton so nom hunani su ade e de katama fro kasa no se ayensuo ni we no mo nya honkonkron me ne hwan se mesi wo mu kwan o lotu wo mu nyina no pu akobo wo masu wati asenti asubo ne de very important you ehia pa de odi twato ne krakra na fe bi ahoma ne krakra meka nyina ne se obi a waje Christ ye die gitum se mesum Yesu Kristo Nyankopon te asefo no ba magine di wonu owusori ne nkwamde mo ato no so trame nkobo osu asubonti wasori na wom ne yemmo asu asubonti mu a besofu no fanko no nsuom na bra wasori yenkase gya asori no wo de ma yenkobo nsuom ne asofo no be bra mo se ya sorry doctor ya mo asu nsuom no wia ya homa ya bobi impase me bobi adi ya bobi nom emu asofo mpanifo ya bobi aposo sofo be no beba se me ma sole ya masu ti obi nkwa asu awurade wo yema me ka kire wo me impase me ba so ndidi wa sua bible na hunu ba ne church doctor kire se ya mo no ayi wo ba ma ya kobo na subontinim obey is better than sacrifice eno de ye nyame can't say obi disqualify hono na msija nyo na abejeje me nhye pan kuna so me mo na so ejina ne se be ma na o se dua so ya mo na su a o kan ho paradise rinti na nyama bia wo se dua so nyo na obejeje me chese kwa me wo se dua so nyame de adwo wo se dua so obi bitan obi nti nyame asem no wono no tumi ye ne se saade anka twere mfa so ni su e wo fa so eno de de kire na ye ka se eno de o ye se ne nyame ye ne se Yesu nku na me nku me nya Jesus okay tire me ka se obi si Timothy no se Timothy nku oni nyame ne te sei 0598 994 0598 994 esupo baptism komo ena yedi bia na wo bia awia yi wonso wo de beba na ade abedom yen dwumadie yi se bia sembi sebi ena wo bi se o se dia die o wonso betimi de wa azawo jazame kurasam na misri betumi so de odi aba 0598994994 0598994994 na yenko yedim apostle general oti yanfo anu nsuoma e disqualify tibi a wonso yede wanu wonso bi yanfo anu nti ese no which is which yanya kola hello 90.7 FM. Fufra ba enko. Hello. Pacho di baby akase free. Hello, good afternoon. Afternoon, di baby akase free. You're from Albert. Akase free church mai. Yenti o. Not so for cafe. Say ya mo bi asua. Na owua onko heaven. Ana wata kire mu se obi wo every 18 years ah. E bo asua enye yi ko susuta. Na bi mu susuta nka 15 years for ya mo. Na se eni pa no 18 no 15 wo nduru na owua pia. Onko heaven ana se onko. So pinche. So for zina. Onyini tie onyini
ntino so bebu awufo nketo akasi atan tieni ye bebu nketo de na wo ye keto na wo bebu atan onyini akwa otua no fo ano tio na wawu a na ka ti ya wo so bebu awufo nketo na akasi atan na me kire se keto bebu na atan bia e de ntina wondi owu a onka ho wo se me say what dabi on jame kire se ntina wo kan nim di asem no na me kire se ye de ato se nipa du nimpa ne mfiem se age sei die ohunu papa ohunu bone eno bo na so ye ba samre nyina ye de kire akora no ayi nyamsuro a wonyina won firi hon to owu a obeko so aye papa de a yes akora no wonu ba na akora bi won fie nsia ne kro no chen akora bi won fie hello na apostle asasem no wa wo de contradicting hu sese wo se akola de ye bo na su a woni papa ne bone ti agiro di 15 years ana bible so say obebu nketwa ene akasa ti se wani 15 no owu ya me che say so tene dia so onya bone bia na ye de nyamsom tete no okonyame ho nyame be frɛ no ya mo su so wanu nimpa ne mfiem na to nti ya san oh hello da kruka me kasa ankrofo no ho ase dia he wo mo ma nyina no ba bi mu wu me kire ma kire no mo ye mu o maten o se sa fo no mo ye mu o maten ena me che se ya hye mara to se se anu na wo ya enwame dia udi ba bi akasa free yenti Ibrahima but also wanka unkwa soli ya subo mwasem eni yeka wa wosom bosom biye ni ubosom semu ni twaka apostle anabe ina mama ya ka wo mama ji Christ ya di na ya di ni nu shima bonus ene bi si ya bonus so de wutimi bo ya gitum ne bi so na me kire se the Bible ni gitum pa me nim ayensuom ti no na na me twene daawere no abu abon me emu mo me emu mo me kura wa apostle osi woma omo so so mbosum omo se bebu omo so yeba omo so apostle mfo bebo beso I don't say ay Muslim ni ay sheki cat on hello so mbasu hello nothing holidays MTN for AEC no kwado ntimi nyiska ya samu ade ne so bu charge yen apostle akasi mami enu kra ebre na ebe for asemi twato tumi yo nti masema mde twato nyina ne se so falasia o won kwa wa hode a wona tuatua wo sofo na tuatua ho se bobia ni da obi anyare mane fan kwa subonti ko bo so hello Adazoa Pachodi baby akase free where you city in your dom grindla yenti we nyame nhyira mo ze mo nya pepa be bana on be kire ya yini nyame nhyira mo kese e ba cho ma sem bisa ne se minim microphobia omoche ka mu akogoro e wa bosom goro na ka no nya accident ba cho se sofo akuduru na omugusu omuwu no e ba cho sofo no bompa mo mu won kwade ala ya to si me gidi me kire ma dwen fa asubo asema wo kan ne se me gidi ya subo sa kasa no gidi se ka e be ye de awo ya kasa mu na wo dan bi adam ye pa se asu nu di e wonti me kan sa Edase apostle wasem okokko mako nya accident nipa ni gu osofo abi pieso mu ti anu no mo fa nyame a wo mo ko heavy wono mu wuni ntino mo fa nyame na asesen ana wanya adwensa oh ansem no gina hello no mama udi baby akasa free ba to ya ni ka fi ko da da yenti o se dira so mo te o ka sa ru cha o do bi ata ni bi ya so no wa ka na o ma so da no ko ya bi ana le papa baby me na wasem ya ntimi so kwa so tuam to shududu o tuam to shududu bia na wu no ya mo so a ti sa no ko ya bia opani kase untumi nkoma ne nyi yes cause we jinya media di kan hello
ansa na betua tight ya watua e ya subo nti no wase mo nkyerɛkyerɛ wo na mo mo na su ɛma no bɔne fafiri so oni de ma hyɛ mo nyina so amene mo hɔ de kosi wiase awie 90.7 Fɔkye akwatum ne asɔre nko. machiri kwa watachima timba market inside ochina ya bompa yitwato yetu ya nsafro bla 31st all night bra ne be yohwemu ya bisa ya hwehwe birim transia hwehwe ya duro no mo ya bisa nyina oh ya wa bisa mu mienu yenko ya na yenko Samuel 967 ya mabisa ya tu de fa number ya kan ye besie de akere wo hyebre wa bra bo 2024 de besie de beba bra ba hwenya metum ko jere mo na dampa le besia mo kwan so awradi shiro bibia enti bia wasoda ye bi ehunehuna wonti ase nyame ba frɛ me na me nkyerɛ wo mu e wa awradi tumi mu de awradi de akyɛ ye ndoso 0247 144586 ukuara so me ye cancel 21st clinic nachi bro nya mu nyina ba ye ma ye ne ma nya ma ye do papa no mbeba mpo enti metna se eye 8 o'clock na pon 4:30 and 5 we kura de ofia holiday enti me pon 6 because of udidi na oba ti nyame nhyira bebe me number is 0247144586 yema mu nyina finhyia papa awrade nhyira no ntonkwam na ensimu yie amen amen ye de wasi koso atie systematic e bo nyum why holiday ni girl ya no aduane amle no ti obebo nyum a all day one night obepo wo kina na dwo. This is Sompa. Dear Waguo no and no one witcha Sompa. What's your Sompa 90.7 FM? I feel that Sompa no trendy. Sompa is